हम लोग असम में युवा मंच और असम के जनता पूछते हैं कि ये मौलाना मोहम्मद मदानी हु आर यू आप कौन है? अब कहां से तबके है भाई? अब लोमड़ी हो क्या? हम लोग को ऐसा लगता है कि आप मदानी आप लोमड़ी हो, आप लोग पाकिस्तान के एजेंट हो, आप लोग बांग्लादेश के एजेंट हो। हम लोग का असम का जो चीफ मिनिस्टर है सम्मानीय हिमंत बिस्वा शर्मा जी, हम लोग असम के जनता और असम युवा मंच उनके साथ खड़े हैं। उससे चलेंगे और उससे चलिब और चलि থাকিব। बांग्लादेशी वितरण কৰিবই লাগিব। सीधा कथा আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এটাই আহ্বান জনাইছো যে আপুনি ডেম কেয়াৰ থাকক, আপোনাৰ নো মেডালো এই মাদানী বোলাটোৱে ছিঙিব নোৱাৰে। আৰু এইটো জামিয়াত উমালা আই হিন্দ মোহাম্মদ মাদানীয়ে, গতিকে আমি অসমৰ জনগণ অসমৰ যুৱ মঞ্চ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছো। উচ্ছেদ চলাই যাওক, ভাল কামত সদায় অসমীয়া মঞ্চ ভাল, বেয়াত সদায় বেয়া। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো এই পদক্ষেপ লৈছে উচ্ছেদ চলোৱাই উচ্ছেদ চলাই যাওক আৰু বাংলাদেশী বিতৰণ কৰি যাওক। কেতিয়াও কেয়াৰ নকৰিব এই মাদানীক। উই ডন্ট কেয়াৰ হু ইজ মাদানী, আমি নাজানো। মাদানীক দৰকাৰ পৰিলে চিৰকে ৰাখ দেংগে। মাদানী উই আৰ ৱাৰ্নিং ইউ। আমি তোক ক'ব বিচাৰিছো মাদানী যে তোক চিৰি দিম ফালি দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ ৰঙা চকলি দেখুৱাবি। सीधा कथा, स्पष्ट कथा। हम लोग असम में युवा मंच और असम के जनता पूछते हैं कि ये मौलाना मोहम्मद मदानी हु आर यू आप कौन है? अब कहां से तबके है भाई? अब लोमड़ी हो क्या? हम लोग को ऐसा लगता है कि आप मदानी आप लोमड़ी हो, आप लोग पाकिस्तान के एजेंट हो, आप लोग बांग्लादेश के एजेंट हो। हम लोग का असम का जो चीफ मिनिस्टर है सम्मानीय हिमंत बिस्वा शर्मा जी, हम लोग असम के जनता और असम युवा मंच उनके साथ खड़े हैं। उससे चलेंगे और उससे चलिब और चलि থাকিব। বাংলাদেশী বিতৰণ কৰিবই লাগিব। सीधा कथा আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক এটাই আহ্বান জনাইছো যে আপুনি ডেম কেয়াৰ থাকক, আপোনাৰ নো মেডালো এই মাদানী বোলাটোৱে ছিঙিব নোৱাৰে। আৰু এইটো জামিয়াত উমালা আই হিন্দ মোহাম্মদ মাদানীয়ে, গতিকে আমি অসমৰ জনগণ অসমৰ যুৱ মঞ্চ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আছো। উচ্ছেদ চলাই যাওক, ভাল কামত সদায় অসমীয়া মঞ্চ ভাল, বেয়াত সদায় বেয়া। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো এই পদক্ষেপ লৈছে উচ্ছেদ চলোৱাই উচ্ছেদ চলাই যাওক আৰু বাংলাদেশী বিতৰণ কৰি যাওক। কেতিয়াও কেয়াৰ নকৰিব এই মাদানীক। উই ডন্ট কেয়াৰ হু ইজ মাদানী, আমি নাজানো। মাদানীক দৰকাৰ পৰিলে চিৰকে ৰাখ দেংগে। মাদানী উই আৰ ৱাৰ্নিং ইউ। আমি তোক ক'ব বিচাৰিছো মাদানী যে তোক চিৰি দিম ফালি দিম। মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ ৰঙা চকলি দেখুৱাবি। सीधा कथा, स्पष्ट कथा।